Na xivutiso maxaka ya mina, loko Xikwembu xo va xi vulavula na wena masiku hinkwawo xi ku nyika ti-revelation xi vulavula henhla ka vutomi bya wena, u nga yi need-a kereke, u yi need-ela yini kereke? Wa xi khongela Xikwembu hi ku hetiseka, wa fasta u vulavula na xona, wa yi need-a kereke? Nhlamulo ya mina ni hleketa ku kereke u yi need-i loko u yime kahle na Xikwembu wa khongela u endla swilo hinkwaswo. Point ya mehe yi tshamelaka ku hi na vanhu va ku tala ngopfu va nga convinced ku because i ti-church goer va ya tikerekeni va ta vona mfumo wa tilo, ene va criticize lava kalaka va nga yi ngheneki tikerekeni, ene sweswo i xidyoho lexikulu lexi nga ta endla ku va nga wu voni mfumo wa matilo vo lava tshamaka va ri tikerekeni masiku hinkwawo, hi ku Bibele yi ri hi nga avanyisani. So point ya mehe i ku lava kalaka va nga ri ndzeni ka tikereke a hi fambeni hi ya va landza just ku va hi ta dyondzisana na vona, ku nga ri ku mfumo wa tilo va nge wu voni loko va tshame makaya. Mhakankulu i ku endzeni ka tikereke hi ya dyondzisana i knowledge ya Bibele na ku Xikwembu xi tirhisa ku yini, Xikwembu xi muvha njhani hi munhu, matimba ya rito ma tirhisa ku yini, ku kholwa ku hlula nala hi loko se swi fika kwini. So hi komisa maxaka ya mina, a hi landzeni vanhu hi rirhandzu ku nga ri hi ku va jaja a hi va landzeni hi ku twisisa vhangeli. Loko swi vula ku hi ya tshama na vona, hlangana na vona ku hi kota ku va wina va tshunela in the knowledge of God, a hi endleni sweswoleswo. Ematshan'weni ya ku va hi endla sweswo vunyingi bya hina ya fika hi va byela hi swidyoho swa vona, tlhela hi nga va nyiki na ti-solution. Loko munhu n'wi byela hi swidyoho swakwe u nga heti u nga n'wi nyikanga solution. Evangelism loko yi fika, muvhangeli lwa ku fika a ba xidyoho hi ndlela yoleyo a nga kanakani, a nga yiki maganga, a nga bi maganga, loko a heta i ta ku siya na solution. So hi nga yeni hi ya byela vanhu swidyoho swa vona tlhela hi nga va nyiki ti-solution. Hi marito man'wanyana rhandza munhu un'wana na un'wanyana loku nga nawu wa vumbirhi wa ku landzela lwa ku rhandza Yehovha Xikwembu xa wena hi hinkwaswo leswi nga na swona, hi vutomi bya wena hinkwabyo, hi miehleketo ya wena hinkwayo, n'wi rhandzi hi hinkwaswo leswi nga na swona. Wu va nawu wa vumbirhi wa ku rhandza makwenu u kota wena n'wini loko u ti rhandza. A hi rhandzeni vamakwerhu hi va wina hi rirhandzu, hosi a yi mi endli kahle. Loko hi ya tikerekeni a hi yeneni tikerekeni leswaku hi ya dyondzisana i rito ra Xikwembu, ku nga ri ku ndzeni ka kereke hi twa nga se hi le tilweni ndzeni ka hambi hi ma-Israyele loko va humesiwe Gibita Xikwembu xi rhume Muxe a va landza Gibita, loko va fika Kanana a va nga se fika tilweni, a swa ha boha va tirhela mfumo wa tilo. Na hina loko hi ri ndzeni ka tikereke a hi se fika etilweni, hi ha boheka ku tirhela mfumo wa tilo. Hosi a yi mi endli kahle, hi yi tsundzuka mhaka leyi minkarhi hinkwayo. Amen.